Bak polling do ubalong ulong aiktien ber Menteri Kesorkar Jela MDA menda kejan mi jong khatsan tarik unai tong arja apusan ula pentem ba kesorkar kalarai ba barok kinongnya jong ki kali kamai ha ke jela kin haban pin pau pat ba eka kerteng ke license number pat ke phone number knang bakan long ke jingsngai ikinong lit nong wan ki ba pendon kam de ki kali kamai keba gongsan ha ya keba u sebut Menteri Rangba bapek ya ka tenat jong ke transport mas nyam halang dahar ulah penyat ya ka jingalang hakaba kumu Menteri jong ke kam jengok pertai alai hidan bantalang rengkat bagi officer naga tenat jong ke transport ke jingi keduk mentan kalong ba iwat hilat hilti ban pentikna ya ke jingsngan jong ki nonglek nongwan kamtam hadin jong ke jing nang kiu jong ki priu ki ba panjngo ya ke shalom pat ki de kisnong jong ke jela jungi ka bun nakaru kede ki kenta ki ba lapalat ya ke katwe kata RPG benmi de akhirnya kejingalan hadin kejing ya tai kaba sani ba ni la shim ya karai ba menta hapo jong ka shibnai in pentikna ba baro ki nongnya kali kamai kemat ki commercial vehicles ikali ki ba kamai ki kin penpau kin display ya ke information baro kejing tip sepangki driver abumut bagi display ha ke kemat jong ka kali ha ke seat ke bawah shong driver ya ke kerteng ya ke license but ya ke contact number jong driver de kani kan ya daru na ke jing benon kam ya ke juk ke kali banyak daar palat yo tu driver badan dia ka license te kane kan pentikna ya ke jinsingan jongki nonglek noan tapi ti kapol pindan pindan ngin ai ke white publicity ke jing pentik ba ka ba salon sar ke bayar marmar bat adin kata ngin ai por shibnai ya baro ki try kali bakin pentikna kin display ya kani ka jingtip sepang lagi joki kali kani kan pentikna ba i manu ki ba shong kali hakanu ko poru lagi di tangmarway lagi di kena ru kemut tidak ada lupa ke jingsingan bagi tip penuh banyak ya ke kali ke license ke number license details kita nanti pat kumjuk ke contact number jum driver ya kani ngila ke step ke ba ngin shimenta kesenjam ke ngin shimenta ke lomba ngin khot ya kejingalang bat kini ki organizations associations ni dang shuyo ya i director bat mai bilang shuyo enjoyment artayo de ngin ipori iba in study bahai kini kam hari itu ngan sakot kini jingalang bat ngin pentikna bat kan dan ka compliance hadap no kan ni jumpa terus sekali kata safety security kung mga batay mentan lada pilek cakap nu ka isnong gi bala ham kius khmat pilek cha Singapore pilek cha Dubai pilek cha nu di isnong pinlap hi ba kia kalong compulsory ba kin display ya borok ke information Jepang ketuk kali nongnya juga ID jumu di kani kan pentikna kamtam ya kitu kiba haban mi men kapang ke sitom kiba haban lit marway bakin sosngan bagi tip bagi kiu kali jomno banyak dano ke contact number jom tu driver yang tu kejuk information kisu ICQ bahiyeng kisu share te kabumat ki bahir ki la bantrak ya ke yang kejuki hadap kan kila ulen mafi kan ya kan ni ladagi
long negatif lupa na lupa sedang tekan ko ka balong negatif ite je ndre sedang ka balong positif kada iru na benda ka jing singan jong ki tu ki driver ro mar makiru kila pan information chapang tu passenger baki ki kila pan ni ka ID jong passenger joki kuma uru yo information chapang manya tadi terus ka ngi penting kenapa kandon ka minimum possibility jong kajing le ikam bean bagi criminal activities commercial vehicles but kata kalap extend seki asakaru kibai ya uncommercial bagus mentang ki asakar sedang shwa kemud haka first phase sedang shwa bagi di south commercial vehicles te ndaka lalong successful hanta ting extend seki asakaru